tong second pen press conference along the bank take a pot now kon dum chu hoi lo alam ke bank ke atumi dig selo utimi akeman 2.0 the putima akeman ke 1.0 2.0 so central land pata distribution ke joy pen land pata longga pata kerona abut penana akar bila pen tribal sa to pan ota pilo la so logo non tribal atum amenta in bahina men ko doko ka jone special se तुम्हारी reaction मान के non tribal अपन पता भी दे सब controversy के बांग के बांग आठे बांग के ये तुम चिनिदाक्स के में CM साहब डॉक्टर तुलराम रोहन अब बताइए ना अपोटा करो ना उनका निजे मीटिंग ना निजे जो 1951-52 में किधर तुम सफ्रांग में बाहर से हो किधर तुम फान के लसीदार ले तुम चीनी नहीं 51-52 होता कार्बियांगलोंग अलोंग री कार्बे तुम डेट लेके दो पुगाली दाग नॉन ट्राइबल तुम कपड़े खाई तुम दाग दो नॉन ट्राइबल तुम हालात तुम दाग दो सा परसेंटेज के कार्बे तुम ओंगो national तुम हमने पचिरिंगन तुम हाला सोडे तुम फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन रकार बिगली जोनाथन पाठक का 10% उसे कार्बिया तुम 2% है बट ट्राइबल तुम 2% है ताकि जोनाथन पाठक के डिप्टी चेयरमैन में मान मिले व्हाट डज इट मीन कुपिलो का बुझाई दा माथे बन के हाला सोता 10% ताकि ट्राइबल तुमने के दुबाली बकार में तुमने के दुबाली कपड़े का खाई तुमता दो लापू बुकाजन साइड पुनोन हारोहाट एले होमोस्टे साइड पुनोन बट इवन लापू वेस्ट कार्बियांगलोंग अलोंग पुनोन कपड़े अदर देन कार्बी कपड़े का खाई तुम दो ऐसे हाला है इंडिजिनस आ तो हम फान लोंगिया पता के पी आके जॉय पे नता फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल जो का गवर्नमेंट का आके जो है पेन रात अपन हंग पका पेन बिफोर मके जो अपटा के जो बिफोर पेन चेंगलो हा पट्टा के पियान आके जो पेन लामांगे चुरू में इसे फुकी मोलों इसी मने चुरू में सरकार काम नुकुसी रात तुमके कनिंजी बानिली तुमना निंजी ले बंगे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कार्बियांगलोंग this kind of government la so step ke denga banke kidu ke la rat fan potagaro manke la banke churu me kam lake churu na ni litu barat me churu bom ase hala swarni center la so land distribution la so land part distribution la arni penapi la so APSL itu ma reaction ona fan ba parok dum pata pide वो बंके लगे चौकचे जुक्ति का वेला लगे लपेन पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐसे लैंड पट्टा बंके इली तुम सी पियूं को लगे कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल सी पियूं को ताकि असम गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर स्टाफ पियूं ने प्राइम मिनिस्टर स्टाफ पियूं ने ताकि कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल से आजा कोंगो लैंड लसो अपु ठाके लसो आजा कोंगो बंके कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल अलोंग सिदु सिद्धार्थ लसो लाम पेन political alli ke longi fan election te bokha lo MLA election so alli ke longi fan to misguide rather fan ka misguide ye fan so intention man ke so motive ban ke mane condemnable lage mane chok chila man ke lasini linal tuma india press conference pen la APSL se to fan li mane dipuang tu ban ke rather fan chongthui nang ne upima ho aholam se dingje nahi lapen ke कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल अपन की चुरू से चुरू नहीं
ati kidu kena karena tuh si patah ke long majority tribal satu si patah ke long pen non tribal tuh mana dulu inut banyak non tribal tuh mana they are genuine latih hal soal sih but before that hal soal sih hal itu mau pan patah ke bangke mesen lo bisa niltung punai lapen rada pan laso ke pamang gua bang laso account bang claim mana langsung tiek men Billy, so ini tumba spokesperson England sama orang biasa sama orang, alam itu deh. Kadang orang anda ada kime kardong pajer lo, kacau hati yang kenal itu tak mengenai pali pot bahasa. Akhirnya so alam bang ke mohet ini tumba spokesperson, alang li senior, leader, alang li than pun lo. Lasi ladak isi bang ke mathaning ke ceng ahut latung. Karbiang long la purthimi akemang kipiceng 1.0 laso hutke latung APHLC asong ben bikheke latung duplicate pusipo ota masi duplicate latung iron ke pusing phuluni long si latung dharna doda sida pu Karbiang long autonomous council ba BJP a party laso government pen abangke ilitum akarbi atum mithang dadak air office long ke bang pen pinangan bhara pen chenglok akisung ki boydo lape ami thang apor ka dure pe na jok la hai kisung pen pata ka chulai dum thek thek pata ke long le pinangan la puson ki dua jok si asi ki du ki la gara da phan lak isi lata bikhe ke kicheng complete karbi tuman si pipon la pen la so puthak pen along tin pipen lo APHLC tum ke pachobe alam ke proof del duplicate apota bu la tum isi da proof pi thek da lasin non ako isia appoint laso impact bangke rat atunga bang Karbiang Long Autonomous Council but Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Rohan CM sarpan akiro ahir jume kipi bang arlo thekan latum theklo lapen non ako 2.0 hut non cheng thulo labangke ilitum ahok per alam bangke pinangan ningje nang ni alam si APHLC a party ahin pen ningje nang ni alam ulai lapiti labang phere meme latung kopia agent ma po aprang me itum kamat hadu la so ting na sila tum dambo athe istialam no non sitame je alang litum mithang mata meeting long ipudo je dak 1951 52 la so ki wang atum phan anke khilonjia kusila tum ipu khilonjia okhomia khilonjia adivasi kusi ipu kulato la si hala so award bangke pini ke latung ke paklang leda kopi ki base ponsi je pata ki pima alama bangke latum pangung thik si non tribal aphan pota ki pi pusi rong arat aphan ki pan dam je aphan isi camping election camping ason si kita lasi ahoper alam non sitame efiji burn ka kurido latum kapre asai ke claim do aggressive person si kachi paklang do lasi nile tumpen ki pudun kangtung bangke jongsi a party pen kamat ha jongsi positive do pulote Komadne inut bakapan punon je laso amunit abang puke non kewangmi abang pu opan sinang tum long le pota pidet pulote labang itu ngaceng wa awar saido sitame na keceng bel alang tum mithang matapu APHLC alidar president jaiga tharmasi pulo 1951 1952 alam kaning jedo laso ang bongpen ako kapre ka tum taning je itu ami okhomia khilonjia pu itu kaning je do lasi ahok per alam pudam lo pulote 1951 aprang pen pata kilong dolo athe mohet nirituma leader spokesperson crosar kaning je dolo je Jonardon pathok ason ke dak ke deputy chairman sinang mando lapen ilituma approve do non ta kapre kholasot district long le aprang penta bang pota pinangana area long nangklem det pason do non lahorian na itu approve do kapre katim long ta approve do lason hinake sipsagor pulo hinake nogao pinene lason ki pudo se hala hai itum chilong det pe na fi boundary long clear det pe na fi itum 51 52 pe na fi jo ki dohuta itum dora pet atum hala tum aphan ke ili tum aphu ta hai apota aphu pen apo pen aso laso transfer laso apata ki pi bangke lake aron lo lagi aku lanong si pipon pe pulote lagi pilthelong naok ta isia kheben do chom buke abimati
lasi hula ki pidam bangke la tumta polisi mesen lo pusi matha nei deeply pen arsik jitten matha dansi la so bangke kinang sot pusi la tumna punei je aku jongsi politicalize jongsi la tum motivated jongsi la pensi election pathuji pulote la bangke arule la tum aphan than busame lake kichithan na chithan pajuj chithan na son mande ji lake athe bima APHLC a party pen kaninje tangalam se ako ninje je alam la tum chithan ako ihin bangke ne theklong no CM sir Karbing Autonomous Council Ilituma Chief Dr. Tuliram Ronghang sir la puson a leader jai ka tharta ninje thua hema puni 1952 ke do atuma phan si longle pota pichotji la pen ke wang mi atuma phan longle pota pipe ko ninje da khai bangse la ke ekdam clear ninje da la ke wang mi atum phan ke nitum longle pota pitek the la ke clear alam se ninje lo la pen la song bong ta la anda pulang non tribal ke lage longle lo hai sita la song bong sita me ako tribal lang bong sita jene non son Manipur pen ki wang aku kita ho nane ho mane koson no na akapre district pen akimi ki wang tu sita me pota pitek the pusi clear alam ke thando lasi la sona polisia huda bangke la iditum ningi sipet ni la pen ni lichuning riga jongsi positive puasonte la tum la hai protest dia prang la tum la hai mane mi fike ke prang la hai claim clear prang si Karbing Autonomous Council ke 1.0 huda katu kawe song manta hang je aki joy ben pota pipo la sin ale tum sanang du nei la pen alangli ke party lan dalangle Karbing Autonomous Council pen ke lage amuga party pot pota pinang ne la son dawe la si ang to na fansi pota giti ang to na fan pota pilo memorandum da pida memati Karbing Autonomous Council la fan la pen kali pulo tangte a oddo la tumta a right do la tumta kama thane ya jukti do je la so puthang ni tum discussion do nei pule la tum ninge dam sida cho sida la tum bang ke pilo lake bok bor inang po koi bor inang po la pensi politics pathunang po la pensi rat aphan pamang hunang po la son a game plan aphan cho lake la si puthot la son mane rat pacharwo sei la son Karbiang long ingsam jina tomon pen akapre ka tomon ki pon pe ji aphan nangke alang lituma responsible do athe pipot na non sidame munit thi the aphan munit ke pathi efiji barna kuri pen chenglok angton ki claim lasi apranason itum batai CM sar ne jelo kedam tang ilitum ke chok chia mukha hala he ke chok chia mukha ke na itum repeat nang ne ilitum puthot non ki wangi phan mang ke pachok nong sidam nei lasi true discussion men si solution ne pinangi tu CM sar ke approach do sida pini APHLC tum ke lake amithang aphan kedam tang ho duplicate puta pachobai delo duplicate kali delo non sida jaga turning je veklo जे 1951 1952 ahut ki do tum bhadan ke lake khai barim pusi recognize nahi pusi alangli tum si kaninge aprang la so meaning si non bangke kadu kawe Autonomous Council tumta jongse akimia pota non tribal tuma phana akimia pota isudet prote hola so apota bang wanoi la so pota wanoi la si komane hula so ahut 1951 52 hut apota ki do pen non apo aso transfer ka chikuri ke lake la tumta arai do la sila bangke APHLC tum rat afan pachobai nang ne APHLC a party tum la son mane rat along controversy provocative la son a concept pen ke rat afan than nang ne la pen pachobai thap nang ne la jong si la son pachobai thap lote rat si mo arnisi alang litum afan ka bisara son mandeji usineli hin pen ke ki pukang tum asila anjalo o teron sam Lalo CM Dr. Tuliram Ronghang sar taplo 51 52 aprang phan bangke pipota phi phan ke isita pipe pulo
la so ting jai ka thar sitami pulot che don don no posi pula alang le mitang se kaning je la se alang le to intention mate alang le to ma kemang ku pi posi tang te mi phi ke kai rat posi thi hek e sivet alam pen jong si jong ji bete pu tung lo nang le to se la ke political la ise politically motivated rather pachu bai po election je bai Lahel Indian so la politically motivated rada phan ko pia birta se pi jeng tela so alam putha la banga hokalam ke chini po CM ko bi makan hindi 51 52 abrang ba 51 52 ako kebang to bansi iti so pota bangke so alam no si correct lo pulo te ram tum ke doctor tular no han ke makama mangke akke jo pe pota karo no mangke tribal atum phan ba non tribal atum aphan ta la bangke correct appreciate purat ke explainer है नाम भी शॉर्ट के लगा तो प्रेस तो लैंड के इसी सेंसिटिव इशू मतलब itu mana bangke nama bo bangke unique land of peculiar rights pasti mana bo itu mana bangke dake ayah langsung saya statein atau mana langsung identity pipi belek itu malang bangke land belongs to autonomous council mane bangke land belongs to koime langsung biasi kenangan do langsung non ada itu chini lor ada ke monet tu dia koi ke APHLC tu chini lor kan lada ason apu dia apa bangke aprangsi alang itu kan pinrem sodak kan pinrem ni la bangke puthot nangkarwo ke ang bong kapacarwo pan ami ke hoi buseli dong bangke pakanai ate longle phelang alam aputha itu masih yang tadi kita lakukan muat penangan jerpo tunggu pulau lason ke ninge bang abe apang tunggu cini lor tadi ini lakukan ke noi itu bang lancot ke nang 2.0 laso apang different community atau pada hang si tham kalau tunggu lah ya question arju ladak muat ta kapek kai tung tribal kalian tunggu pada hang eta lah ya putra bujai lakukan kalau tunggu Cini paka hola tumta Cini paka se hola tum akaprek alai na bang la tum pompe non am ke thek long bang la salam to ha ku pipi ma kenan sot ku pipi siki pi unma hola ha putha ke li tumta alang li tum pe na bang kite po happen kam sai pe la so alang to ma problem ke pachun dia phan ke li tum ta ready pusi ele tum tha pu la pen ke longle phelang dak komar phansi pinang hi ma komar phansi pinang ne ma Kumar pasi rong pacukim long lima, kumar pasi rong pacukim long lima ke labang ke individual ke decision ke en awal mo kali dak constitutional right constitutional la dak tok angdo khola sateng basili tum ke kam claim ji la dak mai me khai phang e la ke pinang ne mai me khai phang e pirek ne kwalang kali nang li mai me khai phang abang ke mai me bengali khai bang ke la phai ekdom bengali ko pinang ne la song kali Mane ke ohomia pot lamapia la sona ke la somunit history ko pilo pala bang landang nai 51 apran pen ladak doma avema mana 52 apran doma avema ladak itum chini paka nai la chini paka pen sinon ke kamekle la salam tum lahai patak chini lor dak len pulo tamte hills area alen na bang ke akapreka lo mason align alen kali ladak bang ke la bang chini paka nai la silahai aputhak alang itu nangai kai dum thaba pod bang ke ngalang litum apan laso cargo chini lor ta cargo laso cargo atom phai litum nong pang thega por lo lasi bihe koi APHLC asong la tija tum laso leadership ke na tum abang ke chini lor ta chini ne ke krom apoi litum pang thek pakwan nampo kali te ilitum kimang pon hemprek ilitum kimang ya panalo abang ke nangapa siksak do nason si ilitum thek long lok hemprek nangapa siksak dunia pana kapreka khai tum manta kikka ya son si tum thek long lok lasi laso APHLC tum laso ke paklang abang ke maya depo tum ta thang do la ke totally baseless political motivated apen totally la ke condemnable alang ke paklang laso itu ye bon APHLC tum KK yang bong nang pacar bo fansi laso step kedeng besa koi kar bok ponjima isi khai phan long le nang to phan pi peda tulote la ke kar chut lo mate aning pa pathi po mate je tuliram rong hang leadership long le nang pi peda buyong si thang
pulau telah tuh maning cipo aku karbi itu mana tanah pojo mohong tuh panong lipia nah kipinang ne tuh mana tuh pia pote aning cipo mati nanar aning cino pulau tante labang kaja tuh sontalah tuh diklaim haji sik deh dia mati laso pasti lah tuh pan kargo kulipu bang in short bangla sih lagi baseless loh baseless lah kan politically motivated cha ladak non ki pontang la bang aso tum potan ngalong ta ke family ko an bang doji ta pen la isi bang ke aku aki ong nung tanding jelo jela so lom nang do ke 1971 pen sila aki ke tum nang do pulo anon la bang so ta ki pi bang 1951 pen ko la si aso ke pang head pon bang ko son sa nang pen ko pe klan bang halasut Bangladesh war alo halasut penangge bang tela so frank benda dinana scattered hai Bukan diploma scattered kismane area bage lahaya non tribal atum do hal sobat tribal atum dolo same time non tribal atum da hala so do asin tum ciginan ko family kan ta jeno ada sih bangko bangko pasal ini bangko pasal